Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kublai bagi bidang sobai pi Syakimat Khubor mentang janmit. Inya phashwa Syakimat Khubor nak Jylla. Kipulit keri boy district lahir Syakashno Lumding Assam ban kem ya wu pulit ke Jylla Assam. Blatip kerteng kumu projen lang thasa jong 18 Assam Police Battalion Lumding halo gajung temu benle bejat ya kuwe ke hybrid kentai na kuwe ke shnong hapo kathan block 2 ke bahab hapo upur usam juga maula snai outpost. Ka Shangpung College hapo gajing alam jong ke khon jong MLA kathan ka samla lari shisha suyam lapen long ya gajing pen khot ya ke shnong Shangpung West Chanti District Blakershan bat bay pisa ru menteri ke sorkar Jylla ubak komiwan umban dak babu hakmat ya thong ban penne ya ke jingkho jing suba hapo ka shnong ka thau barokawi hakasta phrngap jong kala phwai tri Nailur arajar phosan kumha ka por lai vijamin step kuwe ka marti van kebedan u registration number ML not san V kendai nyo sanriu kabla penyeng hakmat ketirot sing memorial hall pendeng omyong mairang kala kemding bat julorlun hakano phaisngi jongkala phwai tri Nailur arajar phosan hakapol lai shipawa AA ukhanna ubadang khandreus nam kerta ublatip kerteng kumudameshwa thaba ubanashnong so yong stan ulangam Jylla hakawa kebadan hakani gashnong lade benle ke postmortem yakamet jong Jonathan Renja ublayap hakajakalet bar ha station rail hakerala ukpau loong bakat kum gejing thu ki pulet ki loong bo Jonathan udan gejing pang syadam bat kada ke jingyap jong u kede namar bo umla ngu yakabam bat kabam ke sakut asyadam jong u bat umla bandren mensim shu haga shiteng senya jong kala phwai tri Nailur arajar aphusan ka khasi student union ranikor circle kala yo bat shibulero ki bar Jylla ki bidan prangut bat bishong hakuwe ke bulero ke badan u registration number ML khat R lai khandai pra kini ke bar Jylla kini bertemu belet bela shenong juri layok bat ikini do assistant secretary jongkaranikor circle usamla bantips imle talap ya baro kini ke bar Jylla kimdon ni kikot kisla kibabyang bala IT no ikini syaki pulet karanikor bekinle ya badan kam kasngap sim college mau kerwat southwest khasi hill district kapen kuburam yaki shispa sanpu arngut kisamla pule kibla pendep yaki graduate haka arts commerce bat ke science stream mentaus nam arajar arpusan kebeden kelam ke bejulong shisin chisnam jong ke senrat mukla bat ke bakat do ban pendep na borok hirat hari lum jaintia klapoi no syak bukut hakala phwai tri Nailur arajar arpusan kino ilam jong ke khasi student union south khasi hills kle kendo eu executive member jong ke khasi hills autonomous district council ubapet yakatna labor banyakrah lokamat keblaki phalo bah hakini gisngi kata loga jingmi ke slip wrongly wrong stem but wrong ping kibagi HADC ka ashi ke bar Jylla hakador news patingka kawe kidikhot ka Bharatiya Janata Party Meghalaya state unit klara plakat pendam hakmat ka office trekam jangkaseng Congress hanang ba Shillong kajira plakat ka BJP hakmat ka office trekam jangkaseng Congress kelong pendam jur ya ka Congress hade mikat tu ka ni ginoilam ka Congress klakran ben omtang yu mindrang ba do kari Narendra Modi Henry Wat ka mejong u kabla klat no na kaniga sla Pyrthei haga jimpin long Rahul Gandhi ya ka jinyat pat ba haga Jylla Bihar dangshan ka BJP Meghalaya State Unit klamudoi deki Jahar Persha ke MP jong ke Trinamool Congress na Krishna Nagar ka Mahua Moitra hologa jingkran Punjab Buram yo menteri katanat kampo yeng jong ka sarkar pedeng wa Amit Shah hakmat kilar Pyrthei Khubor hakar pradrik Nailur arajar arpusan unoilam keseng Congress la pendam jur yeki jigra plakat ke dekhot ka BJP hakmat ka office trekam jong keseng Congress Hakajinga keram bikilar Pyrthei Khubor uba Manuel Barwar ulo ongru badang bon ke dekhot keseng Congress kibayeng phalau ka Congress Bhavan ban ke dekhot ke BJP kibra plakat hakmat ka Congress Bhavan hadim ka office jong block development officer jong ka soyong ula pendep yeki jinan kambaro kat kum kendon an jong ka sarkar la IT no ekamet jong udameshwa thaba shiki bahing asam bala pinkit no ekamet shayeng hagan gasngi ladan lang ru MLA ka soyong uba sinshar thaba
UMLA berem uba samlen malnyang kinoi lam shnong ki baying asem le beginong shong shnong baro ki bloan sngolam ye ke ying ba mat ye ke jinja bas ngausi menta banya phai shi ki khubor nakari Umintri ke tanat kampo ying ke sarkar pedeng Amit Shah hagas ngining kong Plalit jingo eke jingking tawi Bar ke Bikram Chok Haganong bak jamu Ban bisha benya Eke jing syakta Naga jing shlei Shuaban bisha benya Nasun Eke jing julor Hakiwe pat ki jaka Kajing ki jong ke BRS Halor karai jong ke sarkar Telangana Ban IT eke jing toket Halor ke projek Kaleshwaram Syaka CBI, kelapin kiwen yang State Legislative Council hakas ngining kong. Ke Election Commission of India hakas ngining kong, kalau orang berkidan tang shispa sapu saud lagi jeng dawa, bagi jeng persya, ni kiseng san Pyrthei ke Jylla Bihar, kibla mudoi haloka draft rule jangki nyo point apa sau klor ngot kinot have vote. Kau soka pedeng kalau kentat banai jing pincitam kat komgian lingson hakamukut doma kuapen kiwen, kabla kenno ye ke jing thumu ban penyap yo mentirang ba ka Kerala upina rai Vijayan hapo ke Lingsun Indigo lekinong trai jang ke Youth Congress kinoi lam ba kle do jang BJP kin penlong ke jingalang ke ba arsngi be kinoi lam jang ke party West Bengal hakasngi ba ar basngi balang banyak keren ye ke jing pen kre ye ke election shegi jing darbar thawan ke ban salong haus namban 1 Umintri ke sarkar pedeng bakmi ekatnat petrol and natural gas Wahadip Singh Puri bakin tho ek jingkran persya India lu Presiden jongkeri United States Donald Trump lapin pau baka jingroi jong ke yokakat jongkeri India ketika bestat tam na plengkri ke behe haka Pyrthei Kaying bisya Supreme Court hagas ngining kong kalaweng no eka public interest litigation kebek tenjo yaka jingpin mi bamsyong an jong ke sarkar pedeng yaka penyang petrol E20 kebakle tang 4% berkeumpenyang ethanol. Umintri ke terat kambari ke sarkar pedeng West Jai Shankar hagas ngining kong ulapin pau ye jing skokya halo ke jing khnyo ujumai kebla wanra ke jing julor haga jala kunar jangri Afghanistan kebla khat jubor palat dos pangut kimin simbreu hado mentagas ngi. Ka special investigation team patokit ke jing tapat ba ke medyap Mentagadang penkre bandai Delhi naga bentaban pelong ika jing toket. Ucenaya ubade unong ujor ubla syakem yo bla tip kumu masman ubla penpau bola ra ke shinrong kli Delhi bot la yakendo yikat tu kat ni gibreu ha kan ikan nongba. Kibor pahara ke Jylla Manipur kilio kem arngut kidikhat jangka arambai tenggol kesenglek no jangi jai pendre meite bakin thupru laingut kilek no ha ka balalap ya ke jaka buat tiasiat nagi district per hapo ke arsa kenta plalet no la ong Khubor na ka sarkar menta pagla poisi ki Khubor na ke lengri ka Pyrthei dirang ba do jangkri Narendra Modi haga jini kendu bu presiden ka Russia Vladimir Putin haga skining kong ulap diang sngo baha yike jing persang padangshan ban pinbed yike jing ken art hagri Ukraine baru loong baka jing ang nu jing pat ba kalong men pinkut no yaka thama bat wan rap yang yaka shongsok shongsan unoi lam jongkri North Korea Kim Jong Un unsele cha China haga skining kong dakerel beker pang Jong U banishim benta haga jingai parit jonggi shipai ha Beijing Kajingap jengki beriu naga jengki jumai haga thanj tela mingi jongkri Afghanistan klakinjo shakan ruspa atpu arngut Bakladon palat syajar ngut kiwepat kibla mensau ang Khubor jongka Radio and Television of Afghanistan haga skining kong Leo ikin diang bu umin dirang ba do jongkri Pakistan Shahbaz Sharif shimla yo yakalat wa bahatam haga jingalang jongka Shanghai Cooperation Organization kabalong hatanjin hanong ba jongkri China Presiden jongkri United States Donald Trump ulakam ba ka jingpin kiu yaka jing ok khajna kelawan ra $1 trillion syaka yo kakot jongka US hadim ka jing bishar kalakam bu Trump ulayat palat put haka bor sinshar Jong U dago penjari jikin don claim ke jing menjur jongka Congress Secretary General jongka United Nation Antonio Guterres ula pendam jur yaka jing sha set bian ki khat wengut kinang trai jongka United Nation haki bor sinshar kaseng le'na Houthi hagari Yemen haki jaka ki bahap hapo purusam jangga Houthi Bunga kinang trai jongka United Nation World Food Program kila syakem hakakin hon le'na Houthi Hasana kabelong kanong ba jongkri Yemen laitho katelong Khubor
Kishipai kiri Israel kelapin jor syuk banhiar thma nasun bat namadan. Jaga nong ba Gaza hagasngi ublei dag batmu ban pin patch nong jubor gipat ba shigibenta basyapring bat basyate jong Gaza strip angku Khubor na Palestine. Tigito lang Khubor hakimat mentakajan mit kublei. You can be laid back and yet never be late. While others value money, Jet's 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets. Download the app now.